Uluya maNazaretha unyazi lwezulu. Amen. maNazaretha ingcwele asezulwini. Cela ukukhuluma izwi elilodwa phakathi kwenu. Umusa wenu ungangivumela kule mizuzu elishumi mhlawumbe ungaba ngaphansi futhi ngisho lokho engizawukusho uNkulunkulu azawuthanda ukuba ngikusho. Khona izinto maNazaretha ezithi mazenzeka phakathi kwalokhu kukholwa zenzeke zedlule, kodwa ikhona ezenzeka zingadluli eyingena phansi emlandweni. Okuye kuhamba isikhathi neminyaka lezinto zenzeka zadlula bese ivuka kwesinye isizukulwane ukuthi kwayekwenzeka ukuthi ngelinye ilanga. Uma-ke kuleyo mnyaka sekubatshazwa leso sigameko noma leso siga, ababekhona bephethe amaflegi ngaleso sikhathi salowo mlando noma sebesenhlabathini amathambo abanye akaziswa. Futhi ngiyafisa ukusho ukuthi ma wenza into enhle emhlabeni uyenzela umuntu ebesethi umuntu ngiyabonga inkosi ikubusise kuphela amasabatha noma amasonto amathathu edlule emhlabeni, ebese lo muntu esala emhlabeni lendaba ikhulume sewedlulile emhlabeni ungcwatshiwe usenhlabathini athi khona umuntu wangenzela into enhle wangenzela ukuthi nokuthi noma unezona engakanani kodwa kuyephoqa ukuthi amathambo akhe anyikaziswe ngoba kusuke kubatshaza into oyenza emhlabeni usaphila. Nginenkolelo yokuthi ngelanga uShemba amemezela ngalo ukuthi mhla ka-28 uyangena ethemba lethu, amathambo babamkhulu bethu ayanyakaza enhlabathini ejabule ekhuza ingcwele njengoba ikhuzwa yithi nabo babayikhuza. Babengeke bangayikhuza ingcwele ikhuzwa yithi abathi asisale siqhubele ukuhamba emhlabeni. Athi-ke mayenyakaza amathambo babamkhulu bethu enhlabathini kwase kubekwa isethembiso phezu kwawo, isethembiso sokuthi masikwazile ukuthi uNkulunkulu simenza jabule umhlangano wonke asekwedinga sekweswela thina. Futhi namathambo abo khona abantu eyakhuluma ngabo inkosi esibili yathi kuyenzeka umuntu ahambe emhlabeni kuphela ikhulu leminyaka engazawubona uzokhazibulala. Abanye bemndeni yethu izinto zimnyama lapha endlini, akuyeki phambili akuyeke emaceleni akuyeke emuva, uma indawonye odakeni mhlawumbe isona esingathethwa namhlanje sesulwe namuhla. Kukhona unikele embenge nazabuyele kathathe enkosini izimbuzo ukuthi awubuya ngani, athi inkosi kade ngikhona ngoba kwenzeki lutho, kodwa mhlawumbe namhlanje lukhona uhlamvu belingasuswa ngokusebenza kwisithukuthuku sakho. 153 kwelesithathu. Kodwa ngiyafisa maNazaretha kuwo wonke umsebenzi esiwenzayo sibhekishwa lokulahlwa. Ileyo ngozi engithi angixwayise ngayo wenzela sithi sisembidlangweni wokulungisa, wokushanela, wokukorobha, wokufrefa, wenza yonke into kube khona umuntu ozolahlwa ngawo lo msebenzi. Akubo bonke abantu abazothandwa ngoba ngaso sonke isikhathi mawenziwa into enhle uyayabuka uLucifer ukuthi kuyajatshulwa kuyanikelwa ebese kuba khona abajobhayo abazawuphazamisa umkhumbi
umkhuba ungafiki la uyakhona kanti akusibo abathandayo bangenwa umoya omubi. Manje ingozi okufanele siyiqaphele sonke lapha endlini ukuthi singabi laba abazuziwe uLucifer ukuthi baphazamise umkhumbi ukuhamba kwabo. Nanti Zimbabwe
sibabona ngeyi-28 sengathi sonke amaNazaretha besingasika ama-sick masikhathi asikale manje sibatshene abelungu ukuthi asizukubabona abelungu vele sisebenzile manyawo uphelile basine kancane manje ake sibuke ushambe maNazaretha ukumbuka kwethu khona izono ezizosuswa phezu kwamakhanda ethu khona ezizosuswa phezu kwamathambo obabamkhulu njengoba uNkulunkulu wayememeza ngithe bavuka enhlabathini amathambo abo bathi biza ithemba lethu base bathi ithemba lethu kunomntanami umenzi ngeke aze angithumaze balibizela igama ukuthi ithemba lethu phela ilo muzi omnengane yami nami igama lami liyabizwa uzokwaliwa mntaka uNkulunkulu ma ungezuyimisela ukuyimisela kuhlukeneka nini akuyile kusasa kuyasetshenzwa khona abantu engifisa bangazizwa belula laba banginamnikele angifisi ukuthi ufisa ukuhlubuka ngokuthi awunamnikele uNkulunkulu uyalwazi usizi lwakho nesikhathi sakho sibeke uyasazi konke isithukuthuku sakho nokuyikhanda namandla akho kuphelele kushaya lesalukwazi hlala phansi maNazaretha selemzuze unayo lokho wabaneshwa lokwaliwa engafisi phakathi kwethu kube khona lizamfumana na ungavumi uma uyayixukwini ayikhulumayo uzwe ukuthi isixuku asivuma ushembeze lapha wosuka kuso ungasiphenduki uyozwe embathwe insila yokunqwala ukuthi uNkulunkulu afike timing lesalwa isabaneshwa saphuma ngaseyibayenza sezulwini sasingakhona sathi masifika maqondana nayibaya sasesibona imbuzi efana nembuzi yase yalahlekayo sase sithi hawu kanti kuthiwa kuyasontwa kwebiwa imbuzi zethu kanti bathi bakhoza uNkulunkulu bathatha imbuzi zethu na imbuzi yami wathi kahle mama usezulwini usumemeza khona bathi hayi ngiyeke funa imbuzi yami iyo kahle mama kahle akumenyeza angithi zobukhuzwa mina ngithemba lethu siyamemeza hawu mathatha kulezo shamba uyeza izobithi yasezulwini emafutheni ethu ifaka umuntu oyenza njena bese lali khiyama yenza njena izoke ubuka umhlaba ngapha ubuka umhlaba ngapha ithike ubuke ngapha iye phambili njena iwe ngeke nje njalo indaba khona ngizokufika kushambe akazalithatha usizi bephuma endlini bathi bengena ethemba lethu liyobe seliphelile automatically Kodwa uNkulunkulu ongaphopheli ukuthi inkinga yomuntu. Salivisa lwazi. Sathi nansi iyo. Kwagijima amaphoyisa agcwala umuzi kwathiwa kwenza kwathiwa. Sathi angisahambi la. Angisayi kokunikela. Funa imbuzi yami. Aliwa umuntu emhlabeni nasezulwini. Basobha ingozi yokwaliwa. Khona isiqubule sithi inkomo kadada elala. Bathi abanye ayivuka. Ayisonke sithi ayivuke maNazaretha. Asithi inkomo onyaza ayivuke imengenyanga. Asinabi sengcenyeni abathayilana. Ilala kanjalo umnikazi ayimemezela yena kwangena emlandweni. Wakuleli isonto ushambe eqala ukumemezela umhlangano. Ayimemezela mathupha engathumeli. Singayifihla kanjani leyo ndaba siyifake phansi kwamatafula. Salimsweni. Lesalukwazi kwasekugijima kuyo kumnikazi wesonto sekuyobikwa Nkosi yamakhosi sicaba ugogo ebayeni ukhomba imbuzi yakhe eshambodwele lithi izwi lamazwi ithathe nimnikeza ahambe nayo imbuzi yakhe ithatheni nimnikeza ahambe nayo imbuzi yakhe kwabuyelwa gogo kuthiwa gogo uyiphethe intambo wathi angiyiphethe phela bezonikela waseyalahla niyazi ngane zikhona bazolahla ithemba lethu khona bazolahla
bazothi bevuka beyoklina ekuseni ulale wena. Wayesethi angiyiphethe intambo babuyele ezulwini gogo akayiphethe intambo kwamoto abefike ngayilayisha abantu ayikho imoto kwathiwa tshela lo driver akhiphe imoto ahambisele ugogo imbuzi yakhe ekhaya nogogo. Kwathatha intambo kwafaswa imbuzi yasezulwini wagibela imoto yasezulwini wahamba yahamba imoto yasha nembuzi nogogo yasha nembuzi nogogo imoto wakhomba jika labafana wami wajika udriver ngena ngabafana wangena umfana jika wajika ngena umfana qonda usaliwe ayimanaze ngendlela libahle ngayo anikufanele kwaliwa yawaze manqedela wonke umuntu kuyamphoqa ukuthi ayithintithe noma ngabe bawushiyeni mfowethu njoba kwamenyezwa nje kanje ungaliwa ngemzuzu yokugcina kule 90 plus ka reference trial asiyibambe iqine manazaretha kodwa isika bantu basezulwini sengehla ngobona ngesicabucabu elogogo wathi mayeqhamuka ewubona umuzi wakhe ethi ngemoto khaphaqa kunemoto lapha kaNkulunkulu kunembuzi kaNkulunkulu ayilayisha eJudiya wayesebona uShembu sagijime izinkalo zonke ngamoya wafuna imbuzi yalogogo oyiyona yona waseyibeka eduze ngomuzi yathi hayi nenkathi kunedibhethe ezulwini uShembe ngomoya wakhe eseJudiya lapha kahleli khona kabuthi esekhona wayezula enkalweni wayithola imbuzi kagogo waseyithatha ngomoya wayigquba wafika wayibeka ekhaya kagogo yayisindilex idlutshani iyasha imoto yasezulwini ihambisa imbuzi efana nembuzi kagogo wathi mayeqhamuka idundu waseyibona imbuzi yakhe idlutshani wathi mana fana ungagijimi mana fana engathi imbuzi yami nje le hayifana imbuzi yami gogo wena uthezi yeba hayi ngeke fana ngenze njani gogo cha fana ijikise sibuyele eJudiya ngiyosho kubaba ukuthi cha imbuzi yami sengiyitholile yakuyela imoto emuva mabefika udriver eyobika ethi inkosi yamakhosi masiqhamuka ekhaya kagogo sifika imbuzi idla sithi silwane usibize ngamasela thina mtshela ithathe zombili ezakhe ngiyamupha kodwa mina naye ngokuthi umbize ngesela wathi akusontwa kuyebiwa lapha ekhaya ngeke sibonane naye lapha nakwelizayizwe ngeke sibonane naye waliwa ugogo la ufuna ukwaliwa kuthiwa ivuka uthayelele phansi Nkosi usenekuzwile Nkosi usithi ukuthama kwebandla uzokhethele iyathanda